Отаҗа тастан манны күрүдетинде, онна ояк тугунан мехеги хоктагы, онна тугунан көмөлө хөктагы. Ол эркиге тастан ылар. Это всегда интересный вопрос. Бу эрки онна жактар сыгынар, оны аны бары сыгынарга. Олар энергетический сыгынар, энергетика. Олар табы эрки жактар тапты болланы кене эркиге энергия берер. Ол энергияда райын формада бак. Олар тастатына алдырта, үйбө качына алдырта, атын терилер алдырта олар. Онтон жактар онна ол ылан төттөр энергия берет. Ол төттөр энергияда кини камнита, кини таптала, кини бу этергалы же эйгетин терехне олар. Эрки олар жактар таптала. Жактар таптала терки. Эрки жактар тагар бейдин тургун таптыр, хевли. Олар таки эскетинен мияга чөй бай сыны, чөй сыны тапталы, чөй эйгени тугу бардын берер боллакана мен оны хевлигин. Олар мен эйин таптым. Олар жактар бейте берер энергията тугунан. Олар энергетический баланс тең болот. Эрки берер, жактар берер, только формалар атнатытта. Оларды кени көмөлөр. Онан боллагана колубура жаттар таңдырда дөнсөп, эркини. Дөйдүк тахын таңдыр сонта эринсөп. Эбетер наоборот кырда учалак кени жаттар өрөт айрынсөп. Ол кени айылгатыттан кени энергетик кайда берерден тулукта. Ол колубуранын онан бул борстой бабы ота. Мен бир октор курдук бу биеттим, эм бединден бота. Олар атын итеттин хора формаларын еттим. Сыгынынан, эйгени терәһенинен, отауна ол туакты тугу эйгә кирер ас болар, таңас болар, же от болар, эйгә олар ылдан тоғулдан туак бар, ага юле хоҗа хак келем бар. Келбет онда туакты болар кене тергер ханаты көтөгүллән турон бу киген болбат. Онтан кине камдила хикелен хыннар ондун мен туак бар болар, конечно кине күйрен тәннән күйгәр күйшәрлән кыйрел бир. Простой вода. Но идинер. Никогда бы не говорил, что я говорил только. Бегатын, баланс энергетики бар где ба. Оли все хайдар где-то ита хадис. Там не на лану тохтенли. Билере ил тунун бота осенен до хакамуга ген каймага гета каймага тимне китти кама хакамука адам генен туэле хананеден туэрэн оромду толап киде олобра. Онда хеме онноли лехе жада хеме онноли лидер даринде даңора. Мен оны истебин, онда үйбин, онда бирибин, онда үйрен.